Ki para lok, ki para jor, bat ki para mensim ki bokordor. Sa sisin pat nakaliang jong ka Good News TV. Ipediang so bahai pi baro. Syakari ka program jongi. Kabangi jualam sya pi man laka step. Kabangi ai kerteng wan ban mani. Ban nga ai kublay pi iway pa iway baro. Haka kerteng kabat hiang tam. Kajong utray bat unong panim. Ba i jonga bat jong pi. Uji Yesus Kristus. Kabenta nakaktin ka jong oblay. Kabangan bukum kanong rim ya kajing ya puson jongi. Kalong na katu kabenta kabang ilaban siyam. Na ka kitab Exodus. Kalanong gabasan. Bat kadukot kabaningkong. Ka kitab Exodus kalanong gabasan. Bat kadukot kabaningkong. Ngan penpuli ya kaktin ka jong oblay. Bat kikentin kibaong kumni. Te hadin kata Moses badu Aaron kilaya lej hapo bad kilaya thu hau paro kumne uong utrai uba ublay jong ki Israel to pelaj no yo pajba jonga bakin yo rakhe ya kajing khawai niam yanga ha riklau ngakua bangan bu kom kapang pedeng ya kajing ya puson jongi da kabangan simtang ya kitu ki benta ki bakadu jong kane ka dekot kini ki kentin ki boong ha riklau ka riklau ha ka Bible ngisem balaju keren barabor syapang ka khalau ni ka riklau. Badhaba keren syapang kari klau kambun sin hi kabawan hai kijing mudi perkat jongi kalong bakari klau kadei be katu kalau ba kalau san kalau beniap kabom don basong brio henrai kajing sisya kalong bawat ya kari siap ka bater kongru latip ya kata kajaka kom kari klau kawe per kajing batai kaong bakari klau kadei ka kendau syra Nika jaka kabom don Namar kata ngisngau tu bakari klau kadai kajaka kabakan jak kabadon kajing ting bat kajing ma om don manu menuru haka pertei kibakua bandon hakari klau haba om don manu bakua ban let cari klau balei ublei ukmi lenti ki briu jong u ban let chata kami kajing keli hatukan ni kam penlingo yangi ketino belai ka don ka jubab ladang ipule na ka kitab Hosea kalenong ka baar bat ka dokhat ka bakat saw ngan penpule ka ketin ka jong belai bat ki kentin ki baong kumni hakmi ngan ring pa yaka bat ngan walam yaka syakari kenja ngan keren sengau baru yaka naka neka dekat ngiyo yaka jubab ublay uong ngan keren sengau baru yaka hakari klau bakanja ublay ukua ban keren sengau bah hang ngiyo yaka dok nut ke jong ublay wat lu yalam syakari klau hang ta penban ukua ban keren sengau bah ngikan mau ya utrai jisu habala yalam ya udau mensim syakari klau uladai ban yale marwe bu soitan hakata kari klau kabakan ja jengai na kabayu i batip kibriu ubelai hang ne ulai yolat ban keren sengau ba hapo jong u kani kadon jia dei ru ia pi badianga hakani ka perthai ka bangi im kidon kipor kibau bubelai uyalam yang i syakari klau hakajaka bangim tip syuk syanungin lek kajaka kabadon kajing ting bat kajing ma pinsyam bapidon tang marway badom don manuru bayo i pi pila bandon sibun ki paralok henry pisngau kuma pidon marway hapedeng kari klauba ngakua ban penken mau biang sa sisin yakini kiktin ublay ukua ban keren sengau baha ublay ukua ban keren sengau baha hapo jong pi kad ba pidang don na kari klau ublay ukua ban don kajing selok bat hiang bat pi
Barkari klau kadai ka jaka kaba ubelay utrang bangin don marway tang bat uhi. Ngilay ya keren ya kari klau kum ka jaka kaba ubelay ukuha ban keren. Sakaway pat kajing sisya kabang iyoi ladang ipuli na kajing ruway us Solomon. Kalenong kaba pra kadakot kabasan. Kaketin ka jong ubelay ka ong kumni. Kae kani kabawan kiu na kari klau. Kada syania hau bai jongka. Hang ne syap hang kari klau ngiyoi bakadai ka jaka kabangila ban syania tang hau belehi. Bad om syawepan. Kajing syania hau belai kalong kabadon kam hadu kata-kata. Dan gibri giba syania hakaspa. Dan gibri giba syania hakabor. Dan gibri giba syania hakajing stan. Dan gibri giba syania hakajing ker kenro bat kinong pahara. Dai kalong kabadon kam yangi bangin sengau tho bakajing syania hau belai kalong kabakong santam hakajing im. Ipuli na ka kitab u Jeremia kalenong kabakat nyaw arteli kedekot na kabasan bat kabah nyaw kaktin u belai ka ongkum ni. Tolong balatim ya ubriu ubasyania hau briu. Bat sok uta ubriu ubasyania hau utrai. Bat ubaka jing syania jong u long utrai. Blay un kerku yangi ya kane ka jing ya pusan na kaktin jong u. Na kabenta ka buram jong u. Amen. Tu ni pendam ka jing doai. Blay ubau kpa badu kera jong i ba beneng. Dabda ka jing sungongu ka bakraw ya meko kenran. Sa sisin hak bamila paniyo yangi ya kabakum kanikalan. Bangin wan biang mania kendo biang leng bakan ni kaktin kajing ya pusan na kaktin jong mi. Ngada duai ko kenran bakan ni kajing sisya na kaktin jong mi kadai ban yo jaka. Hakitu baru kiba sengap berkiba syak skor ya ka. Oh ngila ban yat ya kajing yat dan tinggi dan hapadeng kari klau. Duai mania rap yangi bangin sengau tu bami keren ko kenrat hagi dok nu jong i. Ya rap ru yangi bangin bo kajing syani kabaskem kabatang hame ubelay ubaim pada ubelay ubasisya tu sengau yang ia belay kajing doai tak kebemen map no ia kipom i doai ban ngipan i bukti haka kerteng jome uji Yesus Kristus. Amen.